Dak jing rap kasing HYC, uhabdet esbok lang wanyang ubana kasinang langja. Ulayo jing rap nakatrat MEPDCL. Halo kajing sabat boarding electric kajing kabelaja san banai mensua. Lamba kajing trash system jang HYC rimulyang buat komputer ka asing HYC na pa West Castle District. Ni uhabdet ulayo ya kajing rap haba katrat MEPDCL. Lamba West Engineer kala jing rap hakin digesgi kibeladap. Halo juga dia kejeng jasan benai mensua ka sang HYC hapo ka jalam jong samla lemlang khasimli hadir bekali pe youtube hybrid kali penyekran lu bagi buat penyak juga MEPDCL nak mata banyo ikila dingrap yang hybrid ubah sistem jur nak ding sabat boarding electric ubah lemlang khasimli presiden jaga sang HYC West Castle District lapan pau ka jeng sokman akule shibun eu setiap engineer bagi buat penyak juga MEPDCL maka ni kamsi menyerap yang hybrid umlamat ya kan kejeng jaga pasausun san benai mensua Yang trap di Council West Castle District nakabanding kong harangkat yang dari munyang sakil miso banwan ai kublai ya ka office yang ku executive engineer yang ka MEPDCL nostoin kibala yarap ban pinyo kloy ya ka jing yarap nanta i hybrid is boklang wanyang nakasinong langja bala mensau gi nakajing sabat laj gi bagi san kenai mesua te amta kani iso wan ai kublai ka office ka bala yarap kan sistem harangkat ka jing ya rap lem nak liang jingi ka sang ka te galongging bar mentang iso kuan mene nak liang joka kami harangkat itu hybrid lawan sim ya ka sek nam ta ka jing yarap nak ni ka office ka jong isar hane te lumbai isar kan lang bar ka office department hibro going iso wan ai kublai nak minta janti kani ka dei ka we ka mat wan tong ka ni ka